bizia izango dugu, zine honaz betea. Zine hona, kausa on baterako, giza eskubideen defentsa eta aldarrikapenerako. Y a limpiar todo el recorrido. Estamos a punto de que aparezca el hemos llegado a tocar fondo. Donde está el gas, donde está el petróleo, es donde están produciéndose las guerras ahora mismo. These women receive death threats. They have been beaten, kidnapped, imprisoned. أنا هبط بلا ما نخبر خاوة. Bıyıklarından korkuyorum. Anamı babama verdiklerinde senin çağlarındaymış. Öyle 13-14. Pensé que hace nato. Limón. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña. تفكيري في السباق دائما يعني تكون بريزونتي بها ياسر يعني اسم الصحراء الغربية Nisam rekao da mi nismo braća. Mete el culo. Esta noche es una noche de premios. Giza eskubideen zinemaliaren 152 gazteek osatutako epaimahaiak bere erabakia hartu du. Gazteen saria, film labur onena, RAE Emanuel Nikoten laburmetraiari dagokio.
Donostiako giza eskubideen zinemaldia antolatzen duten Donostiako udaleko alkatetza, giza eskubideen alorra, bakearen eta giza eskubideen etxea, eta Donostia kulturaren izenean, eskerrak eman behar dizkizuet, gaur amaituko den giza eskubideen 11. zinemaldira etorri eta bultzatu duzuelako. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto